Yebo, ingenezo wethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana neshiya abantu abaningi bebabaza ke bengavali kumlomo bencuma ke ubuhle ke be-studio ngenkathi ke yona lentokazi impela ke busy ke isemendlalweni ke wayo ke idlalisa ke sona ke studio ke isiphulaphula bathi wow impela yabona ke lana hawu uthi mthaqa bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale ngenibingelele kuyona ke imboso Siri MTV sithi nje mase uqala ngene channel yake wenza kulungele uciphize subscribe na notification bell kozithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke zitrendayo hayi wengeneza wethu impela ya trend video phana ke enkundleni ke zokuxhumana yentombazana esaze ngobuso ezweni njengoba ebonakala ke impela ke ihlezi ke embedeni ke impela ke idlalisa sona ke studio ke ize recorder yona msalofu ithi cha impela ilizwi anginalo kodwa ke ngoba sikhona ke studio nabaculi abekho hayi awuthi ke ngizisebenzisele mina le studio wow bafwethi impela ke iloko ke impela ize recorder ke izimamela ize recorder hawu lagcina ke siliphumile ke izwi yasholo phezulu wena ke owabona ke inja iragama hayi ke wengeneza uthi impela ke abantu bakhala ke lapha ke enkundleni kezokuxhumana bathi wow impela ke hawu yabona lona ke ubone lephana kuNdlunkulu buka manje naye ke usefuna ukutrenda uyaze recorder studio alaphi kanti ama artists abenga recorder kule studio hawu awubuke nje ukuba sihle kanjani siklini kanjani kanti ke wengane zothi impela abantu baphindi ke bengavali kumlomo bencuma ke ubuhle ke nokuba nethi noba clean ke kwaso istudio bathi ke awubheke mani yabona lana ke hayi mani yabona uthange ungangena ke ugijima la impela ngize izikhothe neminwe futhi ke ngaphezulu hayi kanti wengane zawothi impela abanye bancome ke ubuhle ke bayo ke lentokazi bathi awubuke nje isihlalo into yokubambelela hayi ikhona ubheke nje ithi mayiphefumula ngezansi uzwakalele kude nayo hayi ke wengane zathi impela basho njalo ke abantu phana ke izinkundleni ke zokuxhumana ke bencoma yona ke le video ke yentokazi ke edlalisa yona ke inonsika yayo ize recorder bafowethu impela ke mina ngembozo Siri MTV ngithi nje angivumele ke ngihlabe phansi ngatolo ngithi qeshe idibane yona video elandelayo